ntibikenewe muri repertoire kugira abantu igihumbi, ntibikenewe kugira abantu igihumbi. bakumariye iki? bakumariye iki? futa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Usigara abantu b'umumaro bazakurondera. Amen. Amen. Nibuka muri famiye yo kwa mama ye navuga bigeze nyine kugikata, urabyumva nyine bitameze neza, wambara ikote utagoroye we nyine barakwikata. ubwabo baramenya ubu n'umuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. akorera mu Kigobe, bamwe barananje umunsi wa anniversaire barabona ukuntu ibintu bimeze, baratwara inkuru. Amen. Amen. ubu amamanza yose baragira amamanza, naye aragwira amamanza y'umuryango, aragwira. sinayakubana igiti gihe uriko muranyuma. amamanza y'umuryango aragwira. umunsi usanga hari urubanza, amadiplome, ukobwa, urwaye, umusuhuza, wagize amamanza usanga yuga, bagaca bagira groupe WhatsApp. ubu rero byarateye imbere, baca bagira groupe WhatsApp bavuganira muri ico kibazo. je barabizi n'abashira n'inimero kubera bayirose, barayirose. nta mwanya ndako kuja mu magroupe, ivyo bavuganiramo je nogarate, nta mwanya ndabirongera. ibi barazinduka mu nzu cyangwa bakaza ku mugoroba yatashye ntarataha, nigute tumubanire nawe azoze ejo. urumva aremera akazinduka kubera hari icyo agezene akeneye. ntabwo atuwe nawe utoza turungikanye iketi, twandikira iketi, turakurondera abagusubirira. babyumvishije? hari ibintu rero bitagenda, bisaba yuko Imana wongera kuyegera. ubusabane bwawe n'Imana nubwo agaciro. icyo kintu kimenye, Imana ifise histoire atari nziza. Yesu ashimwe. iyo histoire nta yindi ni yayindi yo kw'itongo rya Edeni. kila kintu yakibasiguriye cyaravuga Imana. Amen. Amen. kila kintu cyaravunye Imana. nabo bari impamvu Imana yaremye Adamu. tinige tujya muri Imana mu ishusho. Imana niyo yari biyiguye kurema umuntu ameze nk'Imana nyine, ariko ibonye Lusiferi ni mpemu yaremye, iramuhindutse gushaka tungane, iramukorora. Tekane umuntu aramuhemukira. urumva ni ikibazo. Yesu ashimwe cyane. ni ikibazo. dore umuntu yahemukiye Imana, we ntazamuhemukira. Amen. Amen. umuntu yahemukiye Imana, we ntazamuhemukira. niyo mpamvu rero Imana yahinduye strategy. Imana ishyirahindura strategy, ishyiraho ubutayu. ikubarira ngo ninda gushyira mu bugaragwa, ubugaragwa ukabusimba nk'abanyegiputa. unyumvirize neza. Imana iciye ubwenge, ubona kuba ari ntawe uzayinanirira. hari umuntu wavuga ngo ubugaragwa ngo nzaburengana, nta ngorane nk'abanyegiputa, izakujyana mu mazi. Yesu ashimwe cyane. izaguterera mu mazi nka Yona. Amen. imuterera yase mu mazi, bagutera mu mazi y'urupfu rucaromumira amarayo gatatu. nawe wakwesha ukavuga ati nta ngorane, ndasengera mu nda y'urupfu, amazi ndazi koga, nagenda yakabubita iyo ruze y'urupfu ndayikata sohoke noge ngende hejuru. nawe bafite kariya kantu bagira bambara mu mazi, nta ngorane, izakundiriza handi izagutwara, izaguterera mu muriro. Yesu ashimwe cyane. w'itanura ryaka nka Meshaki, Shadraka na Abednego. Amen. naho wavayo utashe, sinzi ko ari impuzu, nibyo ari impuzu gusa
ikibuga cy'indege ari impuzu zambaye umuriro utagufata zirazimba zibumba miliyoni 50. naho utashe kubera uzaba uzambaye ziriya mpuzu nta kibazo. Amen. Izagutera mu bwoko bw'intama nka Daniyeli. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niwasenga amasengesho menshi ukava cyangwa mukanigana, ushobora kuba umukarateka ukavayo nta cyaha kirimo, ntazakuduza mu kirere. Amen. Azagutera mu kirere. Ibyo byose uzabura umuhinga ugeze gucana nyuma cyo mu kirere, uzabura umuhinga. Ibyo byose ni kugira ngo Imana ibikira kurondera kugira ngo iguhamagare ngo wiyeze. Yaraguhamagaye muri UPC, ni umuhamagaro ukomeye, ni umuhamagaro udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abo yatoranije, abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatsindanishirije yarabatoranije. Tubisanga nyine ngaho baro kuri Verneuf, witi Verneuf. Amen. Amen. Reka gukina rero n'isi uri kunyuma, kuko umuhamagaro kuri mbere uraremereye. Turi kumwe. Amen. Turi kumwe. Umuhamagaro kuri Imana yarega yaguhamagaye, yaragutoranije. Reka tubisome ndabivuga imirongo kwiyumvira mu gihe ariko arambarira ni ibiki. Hanoranije page 117. Hanoranije cyanoranije gute? Ntaba kubona kumariye baraye bitavye wabasomye imyaka. Page 117 Abaroma 8 page 177 Abaroma igice cy'umunani murongo wa 29. Kuko we yamenye kera, yabatoranije kera ushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe ifura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Wakomera amashyi menshi Imana. Nta wundi ni wewe, baramweza bati nta wundi ni wewe. Cyane biri kurabyumva urumva umenya iri jambo nta mbaraga rifite, ariko rifite imbaraga. Ushaka watwe ukagishimira. Narisubira mu kwisoma. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Wakomera amashyi menshi Imana. Ubwiza ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Ubuzima bwawe budafise umuhamagaro burapfuye. Imana yakwibariwa, Imana ikwibariwa bitewe n'uko uri mu muhamagaro. Amen. Amen. Ikimenyetso kizakwereka yuko uzakomera nuko uzahura n'ibibazo. Amen. Amen. Nuko uzahura n'ibibazo. Umuntu adahura n'ibibazo ubona patera kuza mu isako. Je uzamvuge Yesu ashimwe cyane. Uzamvuge no ku maradi Yesu ashimwe cyane. Uzamvuge nzogera kuri redi kuri RPA ti prophet kunuko mu Kigobe. Uzamvuge Yesu ashimwe cyane. Amen. Je ndakwaye ubushi wagenda kuri RPA ukagenda kuri RTNB ukagenda kuri Itaje ugiye kuvuga prophet. Uzamvuge ndakwaye uburenganzira. Tuzovuge mu bantu gusa umwaro bari no kuwere jina kwa uburenganzira. Uzamvuge ku maradi no ku televiziyo. Amen. Amen. Ibyo ushaka uzamvuge ibyo ushaka, ibyo uzi n'ibyo utazi ndakwa uburenganzira. Yesu ashimwe. Amen. Imana ikwembariwa bivaye n'amamagaro ufite. Akarorero erega umunyeshuri ntibashobora kuba ikibazo kwishyure atize, sibyo? Abanza kwiga bakamwimbarira bakamugerageza, sibyo? None bakamugerageza. We rero ushaka kuba imbariwe wirirwa wijyamiye mu gitanda
Imana ntabwo kwibara bivanye n'imyaka ufise. Ufite imyaka 5, ufise 100, ufise 50, ikwibara bivanye n'umuhamagaro ufise. Yaguhamagariye.